हेलो गाइस, यहाँ चाहिँ आज आइस जमेर चाहिँ यस्तो भइरहेछ। पुरा आइस जमिरहेछ, हेरिहाल्नुहोस् होला। पुरै आइस, पुरा आइस जमेर यस्तो भइरहेछ हैन। यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो छ, हेरिहाल्नुहोस् होला है। पुरा भ्यू यस्तो छ। आइस जमेर चाहिँ पुरा टक 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 बत्ने भइरहेछ। यहाँ चाहिँ अहिले तपाईको -16 डिग्री चलिरहेछ। -16 डिग्री